Jedna strategija koja mi je pomogla da unaprijedim i svoj posao i svoj život jeste zapravo strategija šta ja mogu da uradim da ovo riješim ili da ovo poboljšam ili da ovo unaprijedim. Jer ono što sam ja radila do svoje, mogu slobodno reći, 40. godine i na poslu i u svom privatnom životu jeste zapravo da sam ostajala u nekim nekorisnim obrascima, a to vidim i danas sa svojim ženama kada radim sa njima kroz individualni rad kao mentor za razvoj karijere. Stvari koje se često ponavljaju, koje nam nimalo ne koriste, su zapravo to naučeno kukanje, zatim zašto se to dešava baš meni ili jedan stav nemoguće je to za mene. Dakle, to su neke stvari koje se baš onako preslikavaju kod mnogo nas žena, bez obzira koliko smo ambiciozne, bez obzira na kojim smo pozicijama i kako želimo da napredujemo u svojoj karijeri i u svom životu. I to je jedna strategija koja je zaista meni promijenila život i nije lako da se primjeni uopšte i da se iz tog nekog naučenog ponašanja pređe u tu strategiju šta ja mogu da uradim da ovo riješim. Tako da to je nešto što se vježba vremenom i često da kažemo skliznemo i ja koja sam i u ličnom razvoju radim sa ženama već skoro 8 godina i to primjenjujem u svom poslu, naiđu dani kada mi je teško da primijenim tu svoju strategiju. Međutim, ako bih izdvojila jednu od stvari zaista koja nam kroz razvoj ličnih vještina može pomoći u karijeri, a to je baš ta strategija šta ja mogu da uradim da ovo poboljšam ili da promijenim ili da unaprijedim. I kad tu strategiju koristiš u svom profesionalnom životu, onda se zapravo dešava da to lakše primjeniš i u svom privatnom životu. Evo recimo, danas sam ja imala jedan onako prilično zahtjevan, izazovan dan i na poslu i kod kuće, jer sam ustala u 4:20 jutros i nisam više imala sna, nisam mogla da zaspim. Kažu, to tako se dešava kad si 50 plus, pa to hormoni ti polude, pa nekad se to desi. To se meni desilo noćas i ja sam danas došla na posao u 7:30, zaista onako već umorna i onda sam koristila, odmah sam napravila kafu, sjela i u svoju strategiju šta ja mogu da uradim da ovaj dan bude najlakši mogući i najproduktivniji u skladu sa tim kako se ja osjećam umorno, nenaspavano, iscrpljeno. I odvojila sam neke zadatke koji su ključni, koji su najbitniji za danas da ih uradim. Tako da to sam primijenila na poslu da bi mi dan bio što lakši, što ljepši i što onako produktivniji na kraju dana. I isto tako, evo večeras, nako ležim na kauču, razmišljam šta da radim, umorna, ništa mi se ne da. I onda opet sebe zapitam šta ja mogu da uradim da se ovaj dan olakšam i da možda sljedeću noć bolje spavam, da budem svježija sutra. I skontam, umjesto da blejim u televizoru, društvene mreže, idem ja da napravim jedan krug, da prošetam. Uhvatim 15 minuta, stala je kiša, inače danas oblačno i kišno kod nas. I evo me sada u prirodi i šetam i mnogo bolje se osjećam. Postala sam mnogo vedrija i eto čak sam dobila i želju, idem sad ovo da snimim, jer ovo je ono kad se nešto desi, kad vam snimim, da kažem, sa lica mjesta neku situaciju, neki osjećaj koji zaista ne može da se ispriča sutra, ni preko sutra, nego sad, baš danas kad se dešava. Tako da zaista, bez obzira na kojoj si poziciji, koliko ti je godina, čemu težiš u svojoj karijeri, pokušaj ili počni da se učiš da primjenjuješ ovu strategiju. Šta ja mogu da uradim da ovo poboljšam i da riješim. I vidjet ćeš, dođeš u jednu potpuno drugu energiju i kad nađeš šta je to što ti možeš da uradiš, onda ga zaista i uradi. Jer na taj način zapravo počinješ i da radiš na svom samopouzdanju. Tako da to je ta igra ličnih vještina koje su nam podrška i
jedan elegantan način da zapravo u svojoj karijeri ostvarujemo ono što nam je važno, što nas ispunjava i da na kraju dana zapravo imamo taj osjećaj i smisla i zadovoljstva i naravno što više energije. Vjerujem da će ti ovo biti odlična inspiracija i nemoj da ostane samo još jedan ogledan video. Pozivam te da radiš, da primjenjuješ ovu strategiju. Ako ti je potrebna podrška na tom putu, jer znam da nije lako, javi se na uvodnu besplatnu konsultaciju jer možemo na tome da radimo zajedno kroz individualni program za unapređenje i razvoj tvoje karijere kroz 5 konsultacija, 5 nedelja i da zaista za 5-6 nedelja budeš na jednom potpuno drugom mjestu i da ova strategija bude integrisana u tvoj poslovni i privatni život. Ja ti se radujem, piši mi i ja ti šaljem slobodan termin za besplatnu uvodnu konsultaciju od 30 minuta. Vidimo se. Ćao!